ko burya koko abantu birengagiza ibintu byinshi, ibintu byananiwe gukorwa na Bruce Melody bikananirwa gukorwa na The Ben bita ibifi biri mu Rwanda, bikananirwa gukorwa n'abandi bahanzi maze igihe mu muziki nyarwanda. Uwitwa Vestine ndetse na Dorcas bamaze kuba baca agahigo ko kuzuza miliyoni ku rukuta rwabo rwa YouTube, nyuma yuko abarimo Israel Mbonyi bujuje ebyiri ndetse Papi Clever na Dorcas Ambassadors of Christ kwa ndetse n'abandi bujuje miliyoni ku rukuta rwa YouTube. Abahanzi kazi bombi rero bujuje miliyoni ebyiri ku muyoboro wabo wa YouTube, nyuma yuko hari abandi benshi byananiye kandi bamaze igihe muri uyu muziki. Ni icyizere ku muziki nyarwanda, ni ikintu cyiza kigaragaza ko umuziki nyarwanda ukomeje gutera imbere kandi byihuse. Hanyuma aba baramyikazi bamaze igihe kitari igihe gito cyane kabisa kuri umuyoboro wa YouTube, hanyuma bakaba bafite indirimbo yaciye amateka yitwa Yebo imaze kurebwa kabisa na miliyoni nyinshi cyane uko muri kugenda mubibona no kuri screen zanyu. Hanyuma iyi ni story 160 ngende twashemeye Pacific, utibagirwa kumfollowinga kandi ukande kuri subscribe hano kuri YouTube ndetse social media uri kutwumviraho yose ukande follow. Hanyuma turabakunda cyane, twashemeye Pacific, mukomeze mukurikire ibiganiro byacu, turabakunda cyane.